ukuncanwa kwakwanyama. Yeah. Ukhona ukuncanwa kwakamoya. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Ndiyakhangela ke nomxolelo. Is that? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngixolela bangcwele lo hlobo. Amen. Omnye uzaba nguPilato, omnye uzaba nguJesu. Hallelujah. Zawukhangela noGamaliyeli somewhere. Amen. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Now make siye ke ngoku ukuthi elilizwi kunumber 5. Yeah. Lize ngoba bekusenzekani. Yeah. Amen. Amen. Lize ngoba bekusenzekani. Yeah. Alivelanga leza nje wathi uYesu unxaniwe. Amen. Amen. Kodwa kukhona apha kuqalele khona. Jesus. Lithi iBhayibheli malithetha. Amen. Lithi uYesu indlela wayenza ngayo imimangaliso. Yeah. Wayephilisa imfama. Aphilise ishosha. Yeah. Amen. Ekhupha amadimoni. Yeah. Onocawa bayibona lento bayibona ukuthi hey lento yenziwa ngulomuntu sizawuluza imembers. Yeah. Ngoba lamandla lapha kuye ngamandla ngumangaliso. Yeah. What is? Yeah. Sange simbona umuntu athathe namadimoni limlulamele. Hallelujah. Sizawuluza ntoni imembers. Ayiwothelo amen. Amen. Bahlala phansi Yeah. kwakhangelwa wona amadoda akhe axoka nyani. Amen. Amaxoki akhangela kodwa jongana apha nina. Yeah. Kunyanzelekile ukuthi nixoke ngale ndoda. Yeah. Hayi amen. Amen. Ngoba kufanele le ndoda ukuthi yephi ekufeni. Yeah. Ngoba yenza imimangaliso. Yeah. Futhi le mimangaliso yenzayo Yeah. ayiyenzi ngoba ngathi ngoThixo. Amen. Kodwa isebenzisa inkosi yamadimoni Yeah. What is? ukukhupha la madimoni. Hallelujah. Ngoba babebethwa yini kukungazi. Yeah. Spiritual things are very complicated. Amen. Jesus. Yeah. Ayibonge gospel. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sizawusho ngathela nxa isikhathi. Amen. Bamthatha uYesu Yeah. babeka izimangalo kuye. Yeah. What is? Bathe sokuqala wena awugcinanga umthetho kaMose. Hallelujah. Amen. Thina amadoda amakhulu sugcinile umthetho kaMose kodwa wena usibiza ngoba unyana kaThixo awugcinanga umthetho kaMose. Hallelujah. Futhi umuntu ongawugcinanga umthetho kaMose umthetho uthi kufanele ukuthi ayephi ekufeni. Praise God. Ayibonge gospel. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sathe sesibini isimangalo sathi lo mfo uthi ungunyana kaThixo. Yeah. Kanti umama wakhe notata wakhe siyabazi. Utata wakhe ngulo wenza itafile newardrobe. Praise God. Njana athi ungunyana kaThixo. Amen. Jesus. Thina uThixo siyamazi. Yeah. uThixo wayekhonza nguMose siyamazi. Amen. Usho njani ukuthi ungunyana kaThixo? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hey yamangaza lento. Amen. Amen. Futhi waphinda wathi kwalo Yesu wathi uzayichitha itempile. Amen. Itempile yakhiwa ngutata wethu Solomon for 46 years. Hallelujah. Yena ichitha ngenzi kwezintathu. Jesus. Spiritual things are very complicated. Amen. Hey une story lo. Yeah. 46 years. Amen.
utata wethu Solomon esakha le tempile Yeah. yena nge 3 days. Yeah. Something wrong ngene. Nyani. Yanqinakala engande ababona besitsho. Ukuthi lamadimoni wakhuphayo wakhupha ngenkosi yamadimoni ngoba khawuvele into ayithethayo. Amen. It's impossible. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Amen. Lithi bamthatha bamsa kuphi kuPilato. Yeah. Andizoya kuHerode nakoba nokoba bamsa kuPilato. Jesus. Bathi mhlakazi sizisa le ndoda ngalamabanga. Uthi itempile uzayichitha yakhe nge 3 days. Futhi uphilisa umuntu ngesabatha. Uphula umthetho kaMoses. Iwesi le athi oba ungunyana kaThixo. Yeah. Sabe utata ke siyamazi. Praise God. Amen. Amen. Yeah. Akhonyani kulomuntu lo. Yo. Yeah. Kanti bebengayazi ukuthi uYesu uyinyaniso. Amen. Yeah. Uthi I am the truth. Yeah, what's it? Praise God. Amen. Akhonyani apha. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Akhonyani apha kuJesu. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. All right. Uthi uPilato no. Jayiva yonke lento nithethayo. Yeah. Kodwa akekho umuntu ongaphilisa. Engaphilisi ngomoya kaNkulunkulu. Yeah. Jesus. Akekho umuntu onovula amehlo emfama engawavuli ngomoya kaNkulunkulu. Amen. Hey. Amen. Yeah, what's it? Bathi hey wena hey Pilato kutheni na ungathi uthethelela lo muntu? Wathi uPilato mina andiboni mabanga. Yeah. Akhona ndiyibonayo kulo muntu. Amen. Yeah. Le ndoda imsulwa, le ndoda ingcwele, le ndoda ayinabanga. Yeah. Nitsho njani ukuthi le ndoda kufanele ukuthi itheni ibulawe? Ngoba le ndoda ayinasibanga. Yeah. Andiboni black mark kule ndoda, kodwa le ndoda imsulwa. Amen. Yeah. Amen. Yeah, what's it? Babengayazi ukuthi njengoba bethatha ngesabatha kwalo Yesu inkosi yesabatha. Yeah, what's it? Jesus. Spiritually blind. Yeah, what's it? Swabelungu mtho. Spiritually blind. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Kwafika uNikodimo lo wayefundiswa nguYesu waze unqina uba mina uYesu. Amen. Amen. Yeah. Wenza oku noku kum kodwa yima wena buya ecaleni ngoba usuka kwakuthi kwawena khonyani kwalapha ku. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kwafika intombazana eyayinethombo legazi Amen. bazama ngazo zonke indlela umkhululu uYesu kodwa futhi abazi ukuthi kwafanele ukuthi kuzaliseke izibhalo. Yeah. Yeah. Sokuthi ngegazi lakhe thina sathini sasindiswa, ngemifumbo yakhe senza njani saphiliswa. Yeah. Yafika intombi eyayinethombo legazi. Amen. Amen. Igama layo nguVeronica. Wafika uVeronica wathi jonga napha mina for 12 years. Yeah. Yeah. Ndinomoto for 12 years mina ndinomoto. Yeah, what's it? For 12 years. Yeah. Kodwa ndithenga ukuchukumisa nje. Yeah. Ndaphila. Yeah, what's it? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndomise njalo. Umntu. Ndomise njalo. Ndomise njalo.
Hayi, amen. Hallelujah. Kwaphinda kwafika indoda eyayingumlwele for 38 years. Eyayilinda uangel Raphael ukuthi makafike. The angel of healing ifike. Izoxoxa. For 38 years. uRaphael afika uRaphael indoda ayikwazi ungena echibini. Hallelujah. Bathi ababenemithi bathi beqala bangene. Amen. Praise God. Ngoba lithi iBhayibheli wayitsho beqala ibe nguyophila. For 38 years indoda ingqiba ihlele echibini. Ilinda uRaphael, the angel of healing. Praise God. Amen. Ithi le ndoda wafika uYesu ndihleli for 38 years. Wafika wathetha nje into simple. Wathi thabatha ukhukho lakho uhambe. Praise God. Nimsola ngani? Ngoba uthi thabatha ukhukho lakho uhambe. Amen. Bathi abibingeleli eke nansoke. Kwakungolosingaphi. La mina kuphilisa ngaye kwakungolosingaphi. Yayilusuku lantoni? So hayisabazi athi nako. Amen. Amen. Nako ke yayisabatha. Akawuphuli kumthetho kaMose. Uwaphula. Amen. UPilato ayike. Unakhona uyenza. Futhi wayengazi uPilato ukuthi fanele kuzaliseke izwi. Lokuthi ngemivumbo yakhe. Ngemivumbo yakhe saphiliswa. Okay, ngiyamnikela kuni. Ambana umbethe. Ayibonga igospel. Amen. Imivumbo ngubani? 39. Hallelujah. Amen. Bambethe imivumbo 39. Emveni koma bembethile bamthatha bamsentabeni yeGolgotha. Endleleni bemkhaba. Bemthicela. Bembethana ngempama. Bemenza yonke into odlala. Bambeke esiphambanweni. Oh Jesus. Hallelujah. Ambeke esiphambanweni. Bayibeka inkosi yamakhosi. Bayilenga esiphambanweni inkosi yamakhosi. Lithi iBhayibheli wawasho amazwi wawasho wafika kwizwi lesihlanu. Wathi ndinxaniwe. Zange bayi-understand ukuthi uJesu uthini mendithi nginxaniwe. Lithi iBhayibheli bathatha ndizawuthi likhuni. Banqunzi. Isponji. Bayazi isponji. Bathi ncu. Bamnika. Ngoba bayi-understand. Ukuthi ngawaphi lamanzi uYesu wayethetha ngawo. uYesu wayenganqanelwanga amanzi. Wayengafuni amanzi. Kodwa lithi iBhayibheli umzimba wakhe wawugcwele izono zethu. Umoya oyingcwele wawungasekho kuye. Wayengawuva umoya oyingcwele.
Yeah. amanzi uyasawayithetha ngawo Yeah. ukuthi moya oyingcwele ngiyakudinga. Yeah. Yeah. Hayi amen. Indumiso 22 kaniqalele ku12. Omnyabe ngichilela incwadi kaYohane 7:37. Ayibonge gospel. Magabikho osalayo osala kithi mina magabikho Inkosi yona sure. Indumiso 22 kaniqalele ku verse 12 sithi ukuthi Verse 12. Dingongwe zinkunzi ezininzi. uJesu ungqongwe zinkunzi ezininzi. Yeah. Ziyamkhapha zimsesiphambanweni zimngqongile. Sure. Hayi. Dihlanganyelwe zezizimbalasane zaseBhashani. Ndihlanganyelwe zimbalasane. Yeah. Umhlanganyelo uJesu. Benza iqumbu ukuthi jongapha ufanele ukuthi afe. Yeah. Zingqonji. Yeah. Ayingomalasha amaphara le yamhlanganyelo uJesu. Zingqonji. Abantu abanemithaka into ezifundileyo. Amen. Into ezineposition ezinkulu ezikonzweni. Yeah. Praise God. Samhlanganyela sathi lo muntu uzabulala amabandla ethu. Yes, miracles zakhe. Yeah. Ngale mimangaliso sizawuphelelwa zimembers. Hallelujah. Praise God. Zindikhamele umlomo wazo. Njengengonyama eqwengayo egqumayo. Ndiphalele njengamanzi. Ahlukene onke amathambo akho. Amathambo kaJesu ayehlukene. Yeah. Ayi kwakubuhlungu. Yeah. Mawubethiwe 39 yemivumba soza amathambo angabihlungu. Amen. Ayengathi ahlukene amathambo. Yeah. Jesus. Njengomthwebeba inhliziyo yakho. John 7:37. Inyibilikile ngaphakathi kwezibilini zakho. John 7:37. Siyakhawuleza. John 7:37. Yeka lokhu ngomhla wokugqibela. Ongowona mkhulu. Ngomhla wokugqibela wona mkhulu. Womthendeleko. Wemwa uYesu wadanduluka esithi ukuba kukho othi anxanwe. Uthini uYesu? Ndinxaniwe. Kodwa phambi kokuba athi ndinxaniwe uthi uba kukhona othi anxanwe. Yebo Jesu. Ngalamanzi amangalisa intombi yaseSamara. Ngamangala intombi koma hey. Yeah. Yabona lo bhuti lona andinoba yayifuna ufaka ne-CV because story sayo. Praise God. Ayifuna ufaka i-CV. Uyayiqoma hey.
Amen. Yabona uba wayesi-steering le ntombazane nathi steering saseSamaria. Yeah. Amen. Praise God. Ibona lo mfana aqoma yu anangayifaki isini. Yeah. Yeah. Amen. Hallelujah. Uthi uyasitsho abantombazane. Yeah. Ndakunika wona manzi. Awona manzi. Hey, awona manzi. Oyathi mawasele ungazophinda uxama. Hey, amangalo lentombazane. Hayibo. Inabaphuma kwentiqula lamanzi. Hayi man. Amanzi. Wona lawan adlula nesavana. Yeah. Asebenzi, umshovalala kasebenzi. Praise God. Amen. Hallelujah. Awusebenzi. Jesus. Noma ungasela i20 liter yeCoca-Cola ayisebenzi kulamanzi. Amen. Hallelujah. Amen. uYesu wayethe amanzi athetha ngawo yayingamandla kaMoya Ingcwele emkile emzimbeni wakhe. Amandla kaMoya Ingcwele. Ngeke senza nto engekho uMoya Ingcwele. Praise God. Uthi uYoweli mayithetha ngamanzi. Yeah. Uthi kompompoza Yeah. imifula Yeah. emibilini yenu ngalamanzi. Praise God. Yeah. Yeah. Amen. Hallelujah. Sekhona thengiswayo ngoku baquqa bebuyelela pha ngoba batheni Hallelujah. aboneli ngalamanzi. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Yeah, Jesus. We give you all day glory. We worship you, my Lord. you are Worthy to be praised. we give you namhlanje ngifuna ukuthandaza nabantu abathi inkosi sifuna lawo manzi, amanzi okuphila, amanzi azathi engenile emibilini yethu sibone imibono sikhupha amaphupho